me, representing the European Commission is a wonderful opportunity to be side by side on something that is so important for all of us, agriculture. The importance of IPART support, the program targeted specifically at your agriculture sector and rural areas. The European Union has made available substantial funds to Serbia under IPART, over 460 million euro, and there will be more to come. Evropska unija je verovatno prepoznala značaj, mesto, lokaciju, kapacitete i pamet ovde koje može da nađe na Novosadskom sajmu našeg naroda i izrazila želju da Evropska unija bude region partner 51. poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Vi znate da sam ja eurorealista i to mi mnogi zameraju, ali sam spreman da sarađujemo i verujem u našu zajedničku budućnost, jer ne mogu da zamislim Srbiju nigde osim u Evropi gde pripada od svog nastanka, a tako je danas, tako će biti i sutra.